I retire ni kwethia trainer sister out of the 5 of us keletu kamwe keletu so wethia twima mwana ana na kamwitu kamwe na isi yu no kakwenda kusiso kwa bakubi ni musiai so yu resign kula thukuma osa retirement oka ambia kutwe yu so wethia bena mathina maingi muno ma kimwele kimbesa twakomananza waya kindu kita kakuna wai wa kindu kita kakuna ikeba kakuna usoka nga ukaboka kwa ngima ukaboka na ngima au usuwa kangwa na kitungu na ukaboka na ngima ndo haya ndiko cool kid usu nukona usu muswa yu uko ute ula mutwe uko muswa yu kigitwi muswa nuloso we mukamu na ukakangwa na kitungu kana ukekewa kitungu na ngimeko uwa mukaboka bo usoni mukaya na usoni wekiawa muno ngima usoni yes kune kwa geta wakakuna na ubona no kyo kibona win option so whether maisha ni muno nini sethia wokamba endo makanda mekitwa nuni kana makanda memoyo kana makanda bathi yes nyonyi na alafisi kitwe mbemba memoyo na mukawe mukawe kyao nuni sia kithekani zita mukawe ido twese malenge ndoni sia ndenge kai ngene weta yulwa nuni sia mukawe so you were there but the no there musezi witu kana ala makwithia metu sezi ni makwithia myself and they know that kind of life ya maisha memo muno but twamina school secondary twavita nwisi you ni wa mukambasi ya mwetu abasa songa asieti so you were there asunga asieti suwa so we there need to go kusoma tusieti kuito bala tumetende baile tweke abiti toka twabita you we there you musiai na afadhili alama mo tufadhiliete kisomo cha secondary na primary ni mabika mwisho nebo mematono bika mwisho ya bidi ubange either mundu yoselele kana mande kulo kumya mbesa so nekala miaka around 2 years ngesa kuthi school yotangas so naendie kindu kitesi kienondo kekana la kutila banini yes msanii unanipata vizuri? Msanii unanipata vizuri? Msanii unanipata vizuri? Unanipata? Tunaendelea vizuri? Ndio nilikuwa nataka confirm So tufanyaje? Alright, sawa. Utaniambia ndio turudi. So tuendelee. Yes. Inasumbua. Utashikanisha. Okay, ni sawa basi, wacha tuendelee. Okay. Inaitwa ina issue kwa nini tukali. Yes, mashabiki maito atolondo nini mudabise omone katika studio situ twena mundu kwitwa Jeremia Mutua wa Mwenda ni mwino mwite Papa Kizito
tafadhali semba baya katika YouTube ya mundu kuitwa Papa Kizito kana Jeremia Mutua, tafadhali tu subscribe mkenda wese kwithia nitwa musapoti pio. Alafu tuimu atia bara katika social media handles yake etwa Jeremia Mutua, na kwenye personally nito Robert Mwe katika social media handles. Alafu pia na utuatie bara katika studio C2 si Ekai Tuneene, Twitter wa Ekai Tuneene, kila bandu katika Twitter, katika Facebook, katika Instagram, katika Twitter, yani kila bandu onapiga katika YouTube tafadhali either we alameta returning subscribers. Yes. Muikanesa muno ni mubea muno. Thank you. Either ni makomana for the first time tafadhali dio binye kubinyagana kutotia ikategemea mundu atumia simu ya muthemba ndio kutegemea we tumia simu ya muthemba mau binyea like our subscription button nikenda wese kwithia anytime to upload a new video uketha mundu wa mbe kukwata notification mashabiki maitu nikenda wese kwithia mutu support it pio enu ni mwese ane nitumune tenda ya muno mwana katika studio na mundu kuitwa Jeremia. So yes. Jeremia beba ndu we watu bicha yes we watu bicha maundu maito mwesilie mwena sosu wako yes na nakuelesia undu twang'ang'anie tweso kwata mfadhili atuwe vya school fees ya primary twaminukilia primary na twathi secondary atungamia twamina na and from there kula kweta wakweta miandinge eki omusponsor siana isu sitatu to sponsor among to sponsor among other students. Okay, tunenga option ya either mundu ati secondary kana uti ila sita vocational training tena sieta wa course kana pesita ya tumeka atene technical college kana gembe cha muthemba. So hivi twasia nundu itupetete with over 300 marks ibinda yu twasia we are going to proceed to high school. So twathia high school twamina atwebya mpaka form 4. Na atwebya mpaka form 4 yu twamina school nwesi imaanisha tumande mwekali lakini a sponsor school fees eyoka mundu alama nundu twa boarding school mundu alama shopping kana mundu alangi sindu sia ku katikati apart from school fees whether no lazima either so amande kwa kubebya makaa kana kwa kukone ibalwa kana kwika sitata pe kindu kita wako thiko thoa kuthi guthoa ni kuthi manda ukula ukumia mbesa kana ukumia mbale wete either andu masoma school na ebinda yu disikana ini kwika wethe amuno akaete kunia ya mbemba school ikongamia kindu kana akaete nguo ikongamia kindu. So twamina yu na high school nina my brothers one of the brother alikandeni you my twin brother alikandeni wa hospitality department mondo uyi meta wata atweka chef na wethi anu no eka mondo asuma uyi in short nyina alikandeni wa journalism lakini nyina alikilendeni wa journalism after 2 years itina wakweka la kwanza nwese yu na mina nundu namba ya kuina ne high school no kana inanga for around 2 years na muthe nuona akomanie na mutumia wetu Morris Kimilo ana SK Graphics. SK ambe Jeremy we mwana munini muno na ndikuona wathi wesa kusovia the rest of your life get a career get something you do na mwe kara na ndina say of course na ndina mundu tonombe ya school fees ambe man then do quick ambo ambo identify school now identify school oyoka wekata oyoka ndabye ne tonena na aini meke batukanyona mabeshte maku tukusangie school fees uthi wekata uthi ukasome nathi nakomana na madam weta wa Karo Mwenzi ni mutangasi wa Karo Mwenzi yes nathi nakomana nake nundu na manite ni form 4 ebinda na twakomani omba noni ena kuoshagu na usa namba yake so namukunia namwe nenda kuthiika journalism na nenda ni kana andethesi ku identify some of the schools ebinda hii athukumathi an FM twa meet nenake na Karo literally ambeye human the school human the school the best ilo kuo yenda no yoka
tuitwambe kwika registration nikana from there tuikata twambie. Wow. Na after 2 days na very chap within 2 days na to almost school si on this ya journalism na kwata school nzeo na kwata zite kibinda ya zite college. Yeah. Na mutabi na nosa sita bronchua sila si school fees and all that na mutoya ambe sawa twambata sezi ngeno ni zilo bineza ona ndiye zilo bineza twambata twalika bengi athi oza musala wake. No, yes, we related twagetia kukoma na twayengewa na mutabia naenda kuthi kwika chao journalism na namweleza maybe situ ona ndiza nevi ndaini namweleti kana ndiye nasi lakini namuye ni kwenda kuthi kusoma na ndiye na chao ndiye na school fees. So athi osambesa siage accountini athi anenga mbesa na athi naiba part of school fees na naiba registration na naiba student ID na siendo inge na no anengo receipts na newa ne enroll for semester ambe yunthini wa period yesu yuni bona ndiye nasyo kakula kwe Morris kimilu na thina mwe ya Morris nene ndiye school ne kwatie na nene ibewe this part ne karo mwenzi na yini patalete part itialete so you part yesu ya tiele yu twathi ambe manda friends magu tutweke fast arambe tweka arambe ambe ya kumbe ya semester yesu patilete alete na semester yesu inge ati na dhina komana na mundu eta Kalenga mheshimiwa na nena na Kalenga mheshimiwa na nena na Faith Mulei ni mwini yes na nena na Kateiko na nena na Steven Kasolo na nena na aingiwe mana na mwana mayu ni na Rambe na nenda muke munde se meetings and all that masi they are going to support na mani support. So the period ila on then asomie nekie my diploma yo on the neka Rambe almost kila after 2 semesters na those people where they are constantly there Karo, Kalenga, Morris, Kateko, Phyllis Mutesia, Eunice Lema. Aini monde mo kamba ndona kwa sema yani support. They really support me. Aini na wisi andozi mwanzo wecha na celebs na ma celebs meda class fulani ukwithia ku reach mundu ta Steven Kasolo kana Faith Mulei kana Kateko anweze bindanila Kateko wini to athi wotao so I very busy muno tuongo utabia ando nundu metha me very busy na metha na class fulani kwithia uma reach ti rahisi we wafanikiwa to reach kindu fani ni kwithia nyene wa ono munde ni wa aini anene mokamba mayosa asimwe maika nyina nongela se simunga kunia Kasolo ningi dina CD ibinda inila kwa tesa wa CD so ni thio ngoza CD na mbela andikiro CD nengakuna elo nita wa Jeremia Mutua nenda kunena na Kateko akambia nena na kwa ninye nganena na inga mwani na chathi matuko mana nenda nenge support akambia ni sawa kala wendilikanya imagine ngaya nengie favor bai mwini na mukone akangole wewe ni nani na mmepewa namba yangu ni nani na kone Kasolo simu baka Kasolo ya bid tro katwa meet ibinda ine kala ake tu I think katwa meet bandu na ba River Road ebinezi wenda River Road ebinda ine la winete volume ya mbena ya kele I think ya kitole twathi adho wanjima na mboka twaya namwelesia sindu na what I'm going through and what I want ambia bro netu ku support ndukethia na wasiwasi na kunia mielo binda mielo Mbaito FM I think na mukonia ambia we are going to support you na kunia na kunia aini ala on the way we Susan Kiveka monde na makunia na mambia we are going to support you and they supported me bakana mina my diploma yani wewe maanisho some the 29 yes nye ni project ya people's generosity
anje gitumi onebindira yo then nether and wa media ono ine then wa media ndi mwana otonza kwa kana mundu otonza kwa endo tethi wake either ki utangasi kana ki wini ngalia kumusupport kana ngalia omutethese onethia ndi mutethia financially ni mutethia na ndeto kana ngamutethia na mundu lotonza kumutethese so of course part kanisa wa bala ebinda inatha ithana the agency lunga okonitha ithana then the level thing pastor yes they support ndembo netuma ndembo ndiye ilotuma Misi ni priva kumi ndembo na kwako. No, iwa ilotuma simu isi okie. Ni wa ilotuma na ituma. Engotuma. No trust. Wede kombe ni anga. Wena si yako ya. Exactly. So, kanisa no ani support ye no GNC lunga they really supported me so much. Ndino wa mapasta ala tuwedhiri kuito kanisa ni kunenga na transfer. So mapasta ala moka na tumia kanisa ane ibe team. Nima ni support ya onela ngwenda kwa launch wathi langwenda support ya ke school fees they really supported me so muniro na kwasia nili ndeba nyini support yetu na ndo kupika balani biketa yeah, that's why I don't take anything for granted nundo nese mundu kona yimingili yake umubuko akonenge akwethio kasome na you're not related ndo mwana wake kana you are not even brothers mundosu akonenga kindu kiu nundu wakwithia no trust kana no kika make difference in your life naenda kwa Morris ngathinga muya ingi kwanza nanda nayo tuko wewe utanaya yes ndanaesa kwa yakindu nizi you aini manenga school fees it is not my problem kumana kila ngoya ngende mambe bya wanewa ngathinga iba school fees actually manenge aburi barodi ngalikabo pe Barclays bank yaibo kwela Simba Center ona you abo matiko ya tiki absa ni abendo kwesieto ngalikabo ngathinga iba na ngatwa receipt school up to date nene taite school actually balana asome mataita around 5,000 kana 10,000 balance extra. Yes nondo abikie bandu yu nathi nana mutumia weta wa Apostle Maethia anenga around 70 something thousand nathi na school fees nana na Stella Mengele ebinda yu athukuma Makueni County I think na munena nake ani organize yana kwa ata basari wow yeah ndise around imagine bako mundu ndi ama nazembe zianata lakini ni say over 10,000 na thina iba school fees so where they are you asumo onde gweta monde ti athukuma ina ini so where they are ne mani support ondo bairite kwithia ngi support so where they are ona musikwito I don't think bai mwana mwana makoni asimu ngoma ende munde mboye nebe school fees wa university kana college sijawai nundu na kwetwe mbaukila bandu bonde so nenda kula kwa Morris ila ndana yanga mwe city neza kwa yakambia akebe mama wate sachi iki enjere michei nganywe chei asa isu ndiye na fair wakwenuka ngwezo mwite fair wakwenuka pe mama wita Margaret ndisi mwini nezela kwa no wanga githeri muno nezela kwake ngisomea Zitec University main campus ngaibe kumingesela kwake akambikia kitheri ngaya na kengi ngagua ngathigwe yawe yo che 10 yu kuma Roiro nasomea Roiro main campus kala ka waskari ibinda yo so ngaibe 10 mpaka ka waskari ngathi kwake ngaya kitheri na ngagua kengi cha kuthia yawe yo na ngithi of course no konenga fair wako ikata wakwenuka related we related na we are not related mukethie no kedia ai mukethie biuno Margaret nwele ide bata kitheri muno bale tukite twist lavo Margaret DC thank you so much when your husband mundwe Mr. John Mutie DC thank you so much they really supported me so you logo njasi yenye you need and the ni product ya people's generosity kana ni project ya kuthethe wanandu kwa ngosio sio lau that is how it is
so na mina yu school nathi nane of course unizibinda ine namanana na andu mendeni wotangasi namanana na Karo mwinzi nesene nake Kalenga namanana nake imagine Kalenga andetsionata mbisi Kalenga namwiye ibinda iye yana uma county FM akoka Royal Media yes. So namukuniesi namwya ningoenda kukona anita wa Jeremia Mutwa ambe nuisi Royal Media bala namwya inenisi bala ambe uka Samonza na sikabituke Samonza sibikanya napikapo nathina twakomani actually tutembete nziani twakomana namunenga CD yakwa ya wathi na namutabia mondu ma school fees nini ambia we are going to support you ndukethia na wasiwasi na kumavo whether not tukwende communicate nake so na no wa mwini wa no wa mutangazi wa ambe actually kumbikithia interview keseveni mu CFM ino ni interview yakwa yakana by the way in my life so isu ile ngutabia nisi aja so twathi nathi namina namana you finally neso manana na andu ta wapina wa muthiani masema wea mwitwa mzee yes mwitwa mzee no nitupite muno nitupite nitwelo mukuni atomba tafadhali mwitwa mzee tafadhali na mubango mwa mpesa ndine so change no ela nutu makende when na bebandu abantu bebandu na ba uko nani gani ningumu text tafadhali mwe mam around mwa weekend weka yeah so you from there where there inambia nabikandeni wa kotanga sana na kwa opportunity Ruben FM na Ruben FM actually na NDA na dhineka interview mayaye mambe kwa bandu but they trusted me nithaka mwe producer tuyenge waambe ye oni noka onanibwa pastor whether yako etio kule kana ningutonya yakwika kipindi cha rumba naendete kwika kipindi cha rumba so neka rumba na ndiye neka rumba yakwa yambe yakele mwi wethela whether you mashabiki ni mainge ba whether ni mambe yako ete shida masema saa mongelo na management ya station na organization ma consider that mongela masana mambongela kendo of course mubuko whether mubuko no yes so whether of course nimezi you we mwini na we mutabanya onoka thibando ambako ebitha nondo wela okay negeto suti lakini iwe there asisi ono pastor mwingi so iwe there aina doubt kana ngweka program ya rumba nondo ya program ya rumba stroke family issues so nalikabo neka program wesu you after some time awards siambe yakuka nambe yakusinda awards nambe ya kukwata sindu mbingi ila siyo kana say of course na utangasi na for the first time actually niona amanie kana mutangasi niwithia enguma nyinwise nendia kusome utangasi nundu akwithia nendete kutangasa nendete kwithikisa radio na TV kusiza TV lakini ndiye kana we mutangasi you parties ni kwade neo Kalenga na Karo na mwitwa mzee na ala mendeni wa ona lecturers mako university mayanda bya kana mundu ambe yakutangasa niwikata novuma kana nomanyika yeah. So inanwise withu kumandini wa community radio station with ya mashabiki ala makipindi chago komana na mokela mudena yes. Nundo no areas so whether ibikaba anduke there you know ambe become insecure nundo wesile we andwane enge ni mokete wana wangi mayuka studio mayase twenda kuona Papa Kizito whether you ingene okwebitha ingene okuthio kumeloka mona so ukethia bena mondo mengi muno but I thank God na get used to it then from there after some time no ke yuna join Mumo TV ya mbea na nengo program ya breakfast nega breakfast is for almost 1 year na program ya gospel na rumba bado so by the hapo na some changes so kiesi ya programs so ya BDU ni drop my rumba program and some other programs you from there you now concentrate na breakfast program na gospel program ya Sunday kwacha na it has been journey full of God's grace
uno ndo kwase ni kana ni ndambuka ya thayo ithitwe ina mumo mwingi wa Ngai kumanana na andu ingi taku na kumanana na andu mekitumi muno in our society na kuinteract ikunenga opportunity, radio ikunenga opportunity ya kuinteract na mundu utamwene na mundu utakwene lakini TV ikunenga ya experience ya kukomana na mundu ukwene utamwene so ukagita kwikia siatu ni sia mundu su na mundu su akakujaji ya through kila ukuona kana kila ukuisilia about you so ila no mie mumo niona ndi na mbese program ya kwa itawasema na JB na mbese ya kwika mundu nindi wa media call ya kwa nene muno ya mundu ma family relationships kana relationships in general na mundu ma connect kindu kinetwa itawata mundu ma health kana uima wa mwe hamba kwetela vanini amba ndisitu ya siata kanyagia kidogo so shabik mairo omundi katika studio situ tuna mundu kwetwa Jeremia Mutua wa mwenda no mwite Papa Kizito. Na Papa Kizito kangu tabikendo. Yes. Ve mashabiki engi maidito maitu maikomana na itu mashabiki meko no loyi mashabiki mena ko ya musie na mashabiki maitu manedi we moto kuliati robano utomanzie itu kwendo thenge yanga bakube na ilobi kana itu kwendo thenge yanga bakube na musimunene kitambasi newe ni motokulia hii be plot tutona kwida maybe to ikwata bakube na Nairobi na you omonde tuna some good news nondo yani omonde plot nesiokie kwa wingi courtesy of Ekai Tuneene na plot meikwata bandu beta Ruiru Easter bandu beta wa mwalimu farm ewa beta Ruai actually kuma Ruai mpaka kuma Quickmart ya Ruai mpaka mwalimu farm ni only 4 kilometers to bangu ngokea wolo randigatine nukatine to plots siedi ila sitowasia 50 by 100 meta mbesa nzeopio mbesa ala ila masasia mubuko pocket friendly siane mubuko wako ni wako so no mbesa nini imagine wina 1.2 million wina plot 1.50 by 100 anwezi ba royo manisha no to ilobi ni lobby nondo uona bandu okuwa na 50 mpaka town si ndio hizo ni lobby imagine no wesele bypass ukesela ngia Kangundo road imagine Ruai na ethabe estate idhipo ikanesa pio ni estate ya Ruai within nanweze ka 50 by 100 kuweta yu nende na kuswania undu mundu utona kweka yu nweze no keka be kindu kita urban farming ukethia no abanda toboka twakubu wakete bo nanweze yu matuko no ni andu me creative muno watho waka 50 by 100 ka the andu na mbeza sia kwaka immediately no kako temporary structure ukekyo mabati ukekata ukathamisi siana bo kasobyo ndoka sio wende na kumanda mbeza sia kwikata na imagine kwena kebu ethiabe na kebu be na security aya ni bakubi na town ilobi no kathukuma ko ilobi town oweno actually wisi kuma Nairobi kuma CBD mpaka mwalimu farm only 35 kilometers na 35 kilometers nila wenda within ndatika isi adhimu no ndatika mbao ndatika 20 minutes wa adhimu no pio 20 minutes wewe so mashabiki maito omunde tuna some good news and then with it uimanza ka plot bakube na musiwa Nairobi omunde tuna some good news omuya mwalimu farm like Ruiru Easter mena plot is 50 by 100 only going for 1.2 million lakini imagine no man negotiate oneka ku negotiate paina ila uiba polepole ni malipo ni ya polepole ukatu manenge namba hakuna pressure manenge namba 0725 167 854 0725 167 854 wako na nambesu na ndina brokers by the way naenda kutabia ende ya matata wa radio ni mutangasi soma nambesu kapola soma kikamba yes keka ni manenga nundo na kwa ni mutangasi kaini meni 0725 167
854 yake kama ina noti mwanza ile itano imwe dhanza tu mwanza itano ni nyanya itano nyanya itano inya uko sawa? Ni sawa. Mtangazi. Yes, sawa. So tafadhali mashabiki mwetu tuwe tuirich na mbesu na namwende na brokers whether udili na mwene 0725 167 854 eto Robert Mwe. Tinye. Eto Robert Mwe. Ndio kwa meudili nake na namwe sti broker. Tafadhali kuna na mbesu nikenda wese kwithia ni mwathini mwakomana nake ni wako ni plot na plot na ready title deed. Yes. Title deed si. Anwezi you warire plot in a title deed. Ukaiba 1.2. Wamina kuiba wanengwa in the next few weeks kana week kana immediately wanengwa. No ukadhiwa ukaosa kaloni. Ukosa loan. Benki. Yes. Ukake mansion yake. Kana kaka Mombasa ya residence. Si ya rent. Ukethe at least ilambe za gunwambe ya kuitonga pole pole. Imagine. Wewe ndio wedelele chao. Namba 10 wanengwa ya not mwanza. Namba ya 0. Not mwanza ile 5. Imwe dhanza tu mwanza nyanya itano inya. Makune na mbesu nikenda wese kwithia menena na mwene plot direct. Yes. Courtesy of Ekai Tuneene. Na mwakuna na mbesu mwe namba munewe ni Robert Mwe. Yes. Kwa Ekai Tuneene. Yes. Yes. Na ndiyo marono kunena neso gethia ni manengo to privilege tuonge. Na matonyo nena nesa ukona mabatiliwa bonge la discount. Yes. Kabisa. So mundu kuitwa Jeremia. Yes. Watu tabia tuitwa bikabandu. Tunabika kuambia bonga na JB. Yes, sema na JB. Ni program ila ni nakuelesenga kwa nundu nindi ni wa media nithitwe nina passion ya monduma health kana monduma wima wamwe na nithitwe nina passion yulwa monduma relationships. Na generally ni mutangazi so nendete kunena nendete kuyangiwa nandu. So nasia ni kwithia opportunity nzeo muno nundu yu kwa period yesu ndiwe yani naandikitwe ni mundu. Okay, by the way enda kuandika na I'm here on my public relations, on my media, kila kitu tonde ni sawa. Nasia nundu kwao ndiye muandike ndiye na job ndo zangu asia. Ningwe to report kwa mundu every morning and every day. I can come up with my own program ilangu hithi angeka nundu na mbio tangasi na kithiomo cha Kiswahili na nasi wakana halika kambani na hasia ningwe angeka program ya sema na JB. JB ni Jeremia Baraka na Jeremy Baraka. Na hasia ningwe angeka program esu balangeta atalamu meke bethukanyo makoko nena na itu ulwa mundu meke bethukanyo tamo wau kana mondo tasu eta maitheka. Mesi andu ingi makoni eto monono ndo waitheka na sindu sia muthembo. So nasia we are going to I'll be inviting people makohoka hatu kanena yulua mondo makonekie maisha mandu mo ene na experience yo na mondo mo meke bethukanyo. That's why nambise program is last year mwi wa July matuko 31st no na launch the program. So you from there niwe ni the twengeka program wisi asema na JB ngeta anu makoko makanena yulua relationships na mondo meke bethukanyo na itunengete opportunity nzeo muno mondo ma social media o ima tunengete opportunity nzeo muno ya kweka kindu kita expression kana mondo ma content creation. Okay, there tilasma Robert Mwe akethia mwandike ni kisese ata maybe kisese cha kikamba nini no akathia kethwa na kipindi kita watu ne Ekai Tuneene na tukoka tukanena na tukathuthia ngosi andu na tukathima andu na andu mundu la na depression ukwenda kuthikwiwa akamana kana thinola wesilite tiwo muthia wa kila kindu chonde yabikie bandu na wethia yes ninguthukuma lakini ningukwata mbesa yes but I'm still going through depression. I'm going through anxiety. I'm going through mental health issues. Na nwezi mabina maingi tayuni health mental health advocate
with ya mabinda mengi, people are going through a lot in life, especially kume binda ya corona ya pika andu masema we ya andu matiana na endwa mo ange andu mo matiwane thayo nundu wa wosu wa corona wethia pena mondu mengi anwezi isindu sia hapenie mituke wethia yu serikali ni atangasa corona ni alika matuku 14 mwezi wa gatatu mwaka wa 2020 na andu ni mewa maskulu ni mabingwa andu mewa menuke pe mundu withitu na conditions ila sireta underline conditions sia corona atakwamba ni thakame pressure ukimwi kana mwangi ametha amwene wa mundu usu ni waka ghafla so where andu wengi mena a lot of depression, a lot of stress na mundu mengi pe mundu maybe unethea na office wife kana husband maobisi andu mewa work from home mundu usu ni wagwatika ni stress mundu usu ni wagwatika ni depression so kilo nduonde ukano sio no thoku au so ila kuokie mundu ma corona ni andu mamani kai we can still work from home na tuika siendo constructive na siendo itonote the siando kulan ki kana kwisomithia siendo na kwitata na ku get rid of stress kana kwithia mundu ate go through stress na mundu angi so you from that niyo yatubingwe content creators online content creators twabingwa mwana munene wethia yu nina program ya sema na JB I can do ABCD I can reach a certain number of people mundu mwini no akaina wathi na ti lazima akathi aka launch online kwa hiyo yimba thimbingi andu magwete kwina make launch online na actually aini ingi marona kuravya ka namba thimbingi ni la mundu ainie mainie binda ya corona ya covid ya mundu magwete kwina mbathi cia gwike andu bina kana ku encourage andu magwete kwina maya masisha andu yulo wa na mena time nundu wethia mabinda mengi andu masemba ngie muno ma crusade ma revival chao ini muno ma gospel so wethia bena mundu mengi muno it also affected a lot of jobs pe makambuni umundi mabingwe na matai so bingwa mbaka umundi so andu ala mathukuma abu maendie stress and depression so nasia we are going to do all those things nikana with at least ni twatethia our online audience nikana with at least namo ni malan ethiani mundu ma prostate cancer mundu usu amane ya treat wate nenebwa lakini yasonga nje stages ni wa mundu ethia ni breast cancer kana cervical cancer kana mawoma kila muthemba malaria no mukati wa ila si wa andu ingi muno Africa na wa Kenya lakini ithi tosa malaria no wa kawaida so ugethi andu amenda kunengwa education ya gendo kio mundu ma governance ugethi andu nima kwenda civic education ila ito elimu ya umma ugethi mundu no amana oya wa CS nimo oya wa MP na MCA kwa oya wa MCA ni weba na sindo sia muthemboso so we can come up with a platform ila tukanena na andu na tuimata bia sindo sikwe kwenye that's why I came up with sema na JB program ila ntangasa kwa Kiswahili na ila bena itumi mbingi itaathu kikatwene kwa kikamba yes now mundu kuitwa Jeremia yes program isi yaku andu nima ilo mikote katika YouTube yes indi wa YouTube yakwa ya Jeremia Mutua wathi kanona wathi wa type sema na JB no niko kwete program sila twekete so you can like the program, you can share, you can subscribe nithirenge kwata inbox cia andu me onanza wa Kenya ala methitwe make cia program isi yakwa ya sema na JB especially health segments na mondu ma motawala methe akunde ni tama experts mundu akakwia ninethukise ki na thank God nathi mwana the one in the breast cancer stage 1 na nathi hospitali au inende na kukwata process ila sia ile sia matibabu and I'm getting back to my their health status so mundu no akathia kasendeni wa YouTube akasearch sema na JB kana akaandika Jeremia Mutua ni kuka bo
nikito kitenge kisio kivo kitenge mundu wa kitenge kondo si wa kitenge mundu wa kosi wa kitenge yes. So no kathi ukasiza program sisi to no ka take time nini kite program si akanza si asiana ngeka si kanza si aka si aome na ngeka mondo ma counseling sia ku season sisi kibathukanyo na oidende na kwika program ya mental health nilo release either by the end of this week kana next week ni yangi release that program ni program ile kwethia si gutethesia kumana what you are going through it is not at final you know when they know a situation no abutwa we you know kwa it is not the end of everything ngai na mubango musio kondwa thayo waku na kondwa kila situation on the way sila ngai witu ethia Mungu wa majira Mungu wa majira ambaye anakupitisha hii time ambayo hauna kazi. Mungu ako na wewe kwa sababu ni Mungu wa majira ko ndukatete kwetu kana kweyo wa ni kwithia no ndiye wethia mweme no sie kibeti kinge atwa kana no longilwe kana mukau wendi wa mwithi abana na bana tukarete kweyowa pena we kwatyo ebukune yo kilungu cha 14 musoa mwanza I think wasi abena we kwatyo muti watemwa utachipuka tena ukathongoa ingi so onethia no wau kana ethia ni which kind of situation ndo ini sia ndo mesilite mabindani momwe especially binda yekwena economy yolo ya mwikalile we yolo muno ngalama ya mwikalile yolo muno so andu mesilite mondo ni meke bathukanyo so ndukarete kukongoa ethia wese kana ngaiula otumwa amondu mekika no gutuma amondu mekika in your life ibindete yasa kundu karete kwenda become suicidal kana kwenda kunywa ndawa ya mbea kana kwenda kunywa sumu ni kana weyumye thayo aya ni kwithia mathina ni maingi ni kwithia wina ciana itano cie skulu na ndwina mbeza cia kumasomeria ngaiulo kunengete ciana isu nuisi bala school fees wa ciana isu kuma kundu karete kwithia wina wasiwasi kana kwimakia kondo na ebona Biblia ya itio ibinda ebukuni ya abilibi tukarete kwimakia kondo na wewe hakuna hata kidogo usijaribu hiyo kwa chuno jondo na kuthuthia musesia wito na mwithukisia wito nikana ethio esi pahingo mwana there is no room ya ku give up in this life no giving up tunapambana nayo vile ilivyo no giving up webinda nekala numba ya 1000 per month okay ndizi ni numba kana ni structure lakini ya mabati kuya mukuru na nombesi ku imagine ngiliyesu ni ema kuiba mpaka ngata up to mi pakupe 5 actually ngikwata we wako wa radio wambe mwene numbani waandaite rent ya 2 months isu ni 2000 na actually andaite 2200 nondo mbeza sia yesu ngina atialite balance but I thank God na kwata we twathitweka sindu isu so I've been through a lot na sia we na lose everything lose everything yes ukathi ukethia no abika bandu ndo ku sustain ndo yesa ku sustain in anything yes ndo amba ku rent ndo yesa ku waleu ndo yesa ku ikata now you are there uyoka widu yona sindu ni sia atapwa kila kindu chonde ni chathi wetu ana ngoila wekite na wetu ondo wile but is it a reason ya ku give up pema mena na kiambe na ke anendie ndisinta woseteloni kwa bengi omwe na you athia ena mathina mandi sinecha wanganita mume wetu or something atumaili ona moga matabakela kindu chonde mbaka isiko mathina sio so ni situation sikeka ni mondu mekeka but is it opportunity ya ku give up in life either awese nesa byo ngayulo kunengeta opportunity ya wikala thayo omunthi ena mubango museo kondwa thayo wako so don't give up no giving up yes ngwenda ni kana withia na assistida kwa musese witu nizi atonda kwithia ona Robert ba
akasisi akethia Robert abwane saa ni mwane na mbesa akethia no kuwa enda life yesu lakini with the ndini wa the current situation ila we ni situation ilamba kumwalao maybe could go through that lakini kila ngwenda kumwikia binda ni kumuyati ngayetha aina mubango musio wa kila majira kila season ngayethia ena mubango musio wa every season umundi keka mundu kwitwa Yosef nda etikila nda akilia matatola mekuya ndini wa nyumba ya Potifa na akathi akauma akechwa imani akesa kuma imani akathimba ka palace umundi twethia twe musoma ndini wa ndeto ya Ngai lakini tumusoma ni kwethia ni wesile ndini wa situation hizo ndana nda give up bakeso tweka governor overcome yes kumuthenya ni umundi itwa wesi onethia ni situation ni wesi leta hakuna kirefu ambacho akina mwisho no situation is permanent si ndio Waswahili wanasema hivyo hakuna kirefu kisichokuwa na nicha ni nicha kana ni mwisho whichever the case yeah so paingwa reason ya giving up manenge namba ya simu mundu kwitwa Jeremia nondo be mundu tona kwitha akwenda ku reach ela one on one nikendo ize kwithia maybe no share something related through nundu no kwenda utethio maybe manenge namba ya simu ni nandukangu niyo tena sindu nzio okay nene rusi yako kuna simu anytime nondo indi namba otwana lakini ningi bayo masaa itono ko ni amundu kethia ni masaa ni mathi muno kethia ni ngomete nese bachelor makoma muno nese ngwelewa oh you been there before I've been there I know yeah so namba yako ya simu ni 0722 54 1208 noti mwanza ile itano inya emwe ile noti nana wangu ni asimu kana wamba andiki SMS ngwithia ngi reply athia we na we kwenda mbitia wa kuthukuma na kwa ni mutangasi nini ka public relations nini ka public relations consultancy kana any kind of consultancy especially media related consultancy nini ka mondoma sito atendi is ya policies is media and all that ni expert ndini wasindu isu no kambitia no kethia yenda uyo kwenda monduma social media itawata a social media manager kana either manager kana management yes. No can reach ni kana kakutethesia yani kindu kikwenda kwa advertise wako kwa Ekai Tuneene tukapush ni kana ogethia ni cha advertise oro na kwithe mundu ina mukawa wake by the way ukwenda kwa advertise ni no program ino yeah so this program is very open, it's very open ni mata basiu yes ukethia no kwenda nwezi oi social media ekwetyo consumiwa widely kila bandu mundu oyu tukika kipindi kibe mundu we America kana mundu we Canada o CIC na before zama social media moke wethia andu mengi mategemea makanzeti makatumwa makekata but nundu akwethia nukwenda ku reach andu ndeni wa YouTube ya mundu kwitwa Ekai Tuneene ina subscribers ingi matona kwithia me interested na biashara wako you can always reach ni kwa deno namba yako tendo ibandi either katika screen to ina ba screen ni yes nene wao katika screen nena wao na name hivyo sana namba yes actually yes ko kindu kila cha bata muno pio ni kwikithia kana ni mwa tu support ala twendeni wa content creation ala twendeni wa media akakona mundu endini wa radio kana TV ni ukethia mona tangai kana ukethia mundu usunda ndukona nwezi bani mona celebrity mundu kana mundu usu akethia nwezi akwete kuona mundu celebrity mundu nijo nange magethi ku mitandao ni makaumangana wewe ni mubaya wewe uko hivi matesi kana and also they also go through some of them mendeni wa mental health issues some of them mendeni wa issues mbingisi ya kimwikalile indi nguta basi wangi kwa mundu atonza kwethia ili akaoka okethia no taitwe na andu muno kana no taitwe ni benki kana no taitwe ni circles makoka makachota kila kindu chonde makathi nacho mundu usu mundi amuka ena kila kindu lakini atukiwa tena kindu nundu
wa maybe o ka opportunity kanini muno so ni believe ya alavia no silete ndene wa situation sie kibathokanyo to anena then masia a problem she shared is a problem solved kana halfway solved so edhia no kwenda on reach no can reach kwisila namba ya 0722 54 1208 nikana tukanena naku tukamana kila kivo ningi natoa ya M-Pesa. Yes, ya M-Pesa. No, wenda usema na JB. Yes, wenda usema na mimi. Yeah. Unasema na mimi. Naitu wenda unaenda naitu namba TSU ya 0725 521275. Nakenda weze kwithia tukunita maundu unesa. Yes. No, mundu kuitwa Jeremia. Niwa producer aimbe ya Masa ni Maseba. Yes. Be maundu maingi methitu maende. Twegua wiki na bitie bo twegua court ni kwendo bitukithia LGBT. Onani na bitukithia organization yayo ya andu ala asume ita members ma LGBTQ ni wiki amakikwitwa sisi kwa sisi ni kunia. What is your take? My take ni nwisi yu kenduke njo noniona nthini wa Supreme Court. Yes. Nwisi andu kila ndo nge matesini kana ekwani ya LGBTQ ethito kotini for 10 years. Ya toyo kotini President Uhuru alikao ku 2013 na ya ethito eilita nthini wa koti sie kibathukanyo oyathi yalewa ikasongwa mbe kana kwethwa na issues ikasongwa mbe yabika nthini wa ila ito mahakama ya upeo kana Supreme Court ila nabikiebu wethia bado na mwasu no mahanikite ala menthini wa bench muthenya usu mai andu atano I think pai mundu we Mohamed Ibrahim pai mundu witwa Smoking Wanjala pai Philomena Mbete Mwilo na pai mundu kwitwa Njoki na pai usungi wita wa Auko na Auko na mundu we Ibrahim Mohamed Maliana ainu seyo wila Maliana majority ala metikela mumekata mthini wa utuyo wa court ala metikela nimo makari ya the day kana mateki ya the day so mundu Mbete Mwilo Njoki Ndungu na mundu kwitwa Smoking Wanjala maasya andu asume na uthasyo wa kwikata wa kukomana kusovya chama cho nukuona withia ni masovya chama cho ita nini ya organization kila kikwikwa nthini wa organization twikisi pasi kila kikinthini wa kila makwenda kwika nthini wa hiyo organization yesu but mungamo wakwa ta Jeremia Mutwa mundu ningitwa ngasi ningwenda twana hii nungwenda twana ningwenda kusia mami yo withe tukwenda manya stance ya mungamo wakwa ni kana nyeni support ya mtu anola withini wa Biblia wa naola withini wa katiba actually ni article 25 nano wewe katika Quran. Yes, pai bandu nthini wa Qurani na nthini wa Biblia na nthini wa normal life with the Africans ndukesa kwithia mundume yu mundume na mundume onge matabanyija ibuku ni ayebezo yazia akamwenyibesi mume men yu mundume ni kusubmit yu nye omunthi ni na tubingianiwe bandu ni na nulo kuthi usubmit aume mayombe roma kusubmit aume metha ego yolo muno you trust just leave alone those other things mundume psychologically undu twetwe ki Africa na undu tuombetwe twithia ni twona kusubmit na nicho ona kuma obisine tukitaka kusubmit either tuna mbosi wa mundu withia usubmit nundu akwithia no this is an authority so nye mungamo wakwa nikana I don't support LGBTQ na I have no problem na ndola ma support ya that nundu they are there ona male ona mebitha ona masia we don't they don't do those things they are there they do it they support it and they have their own reasons to support it lakini nye
ta Jeremia Mutua ondo netwe na misingi ya Kikristo ila netwe nayo na nindi ni wayo. I don't support it and I cannot support it. Ndino be makwani yotwikana na atwa ukotini ni mbunge wa Homa Bay Town mundu Peter Kaluma na be po muswado na mbungeni no mundu sugwitwa Kaluma na maybe some other organizations nema kwesa ku email ya mathikotini maenda either interpretation yake kana review yake mundu si kendo cha mino ro ndino wa Supreme Court with ya ne otawo mwisho wacho nundu nio kotula munene ba Kenya. So I think kindu kila twele kwithia twika no ni at least ingine manavo ye muno ela kindu chukina betu kithiswe na momanga na muno manena muno hashtag siedhi wani mbingi ku mitandao ni personally naze ndio support, lakini I have no problem with andwala mo support nundo kila mundu ndena kitumi chake. Mwini anaini asia satani na ngai mentene wacho campaign ngai ena campaign asimake na satani ena campaign asimake kila mundu no wese campaign si agenda kwigata okuitwa ithia, lakini wethia wese omunde ndeni wa ndela twena yoyu na bandi wito ya Kenya sindu sia LGBTQ se yolo muno nilikite na Ekai ama kwasema menda kunengwa recognition be andu meka au sindu isumegirata mabithite mate kwenda memanika be angiyu andini wa TikTok wenda au gethe mundu akwete kwasi ni lesbian kana ni gay kana ni bisexual kana ni transgender kana ni sindu ya singwe sito ya Kiafrika singwe sito ya Kikamba nondo munde ndweze iju gikwetwa ono yu munde ngelese soso akwa ngilezi waka ilo wakalupa ona ndezi iju gira woni nondo ni sindu itethitwe si exist ndini wa ndi ito ya Kenya maybe openly taki society. So ndona kwasia maandiko ni manenganite guidelines sia mundu elotwa mundu ili ata kana mundu elotwa na kana undu tona ku relate na mwenzako of course mundu me na mundu muka so I'll follow that way na you need to imagine nundu ethia oyu twasum nundu chatwa kotini twasum either nikikwe kwa review kana keekwa ningi tano ikiende tekikilete so to say what is happening behind the scenes so you in the next 10 years ilangu ithia ni nelebe sia ya ngwethia ni siete kana in the next ilangu ithia ni siete kama itukagwa kakethia ngethia ntono ka face yata ngakata bia kana kene chocha ile kwethia akile kana kiti chocha ile kwethia akile mabinda mengi on a protest ile sinethe andeni wa mitandao mbingi mandu makwete kwa sia let us protect our future generation lakini wethia wese if future generation yesu tuenamo mathi maskulune nekukwetike kwa sindu iso we are not tuenamo na nicho no ni minister wa kisomo azen mosobe sindu sia ke religious with la chaplace cha kuuma school lakini wethia wese maskulu oyu makwete bulana sana sia matauni ina ange moshagu ange mezi sindu ina ange matesi na ange meka na maizi kana sieta LGBTQ so ni opportunity ya kila musiei anene na mwana wake na kila mundu akinena na mundu loto no mutabia amutabia madhara makindu ki na thoku wacho na ala penzeni wotangeo twethia ni twese ati mwana wito we baba andoni ba yes ni tunokie twanena muno ku mitandao ni twaleana na Yesu twasene na nthoku muno ya LGBTQ lakini nitona kwithia tutekwika LGBTQ ithita andu atangi lakini bana netukweka olalai tikwikela ita wa fornication tikuthi ukathi ukewe ya mundu muthukumana akewe yani ukathi ukamuvutithia kana esuti nai so you ithia wisi onde ni waende twesu kana ndeni wa principles ila sia Biblia tusomethete tukewa paimwa na inenena na inini na hizo then na isi kira ni iko so ethia no kwika sindu isi ya LGBTQ no thio keka sindu isi ingesi ya kuonga nani kana mundu ngekwe no thikwa mundu mwena we mutangie na sindu sia muthemboso ichunguze kwanza na we bendu kana wetangie wacho ati please ni kana wethie kila tukwete kutangasa ku mitandao ni kana tukwete kwina mbaka mbathini tukwikata wethie mutuo witu
na maundu maitu ni ma reflect Yesu nundu Christians to represent ya Kristo Kristo kana mwenye wetu Yesu Kristo so meko ala tukwika methe kwithia mayona nyechao kana netu mukunia Yesu campaign ko yo luande so mungamo wako concerning that ni wosu ando meke kila mundu weke kila okuwa atona kwika lakini tusobe our generation eno yokete nundu asumogete ni innocent matonza kwithia kwanza emagana ngime innocent so ambia kumatabia kwete na matabia apart from nzeno twese penzeno enge na nenthuku mwezi mabina mengi tuya nini twae watu ekanyo skala na twekanyoke lakini twae atabwa ni kitutonyo twewa ukine muthuku na skala ninthu ejo ona andu ingi mumosha gumoke lo meambia kunywa skala na kunywa bangi na kunywa okay nundu musiki usu amurabisie ndukanywe chao ndukanywe skala na ndukanywe nda mutabia kitumi cha kunywa sindu iso of course pena health complications siacho ukavyo kele tukewa ndukajua thauka naome kena arabwa ndukajua thauka naome ata kakathika kathauka so ibikiela ibinda ya kwasia let us tell our children kana let us tell people ambao wako chini yetu either kimiaka ama kiresponsibility tumarabia peki ndo chokioyo oimo kwetu na wona mundu umeathi akusimia itho kana mundu umeathi akuspank kana mundu umeathi akwika kindu na we mundu ume report kana mundu akwa attach your private parts report that person to the teacher wewe kamwetu wewe mundu aenda kamwetu kaenda ku ndise lesbian ni my cousin so wewe mundu aenda kwika kindu cha muthemba to kwenda ku become close naku report kula kwa mwalimu umane how to go about it nundu yu pena sindu mbingi muno sikwete kwikika na umane oyu neba ndona kwethia oyu maybe neba kana twebani na kurona kwethia either siana situ kundu kana andwala tusobe either siana ila tusobe ndona kwethia si kundu maybe sebundi kwa sindu nthuku we are not there 100% lakini bindela twakwata kunena na siana situ tunene namo na twimatabia peke na kete nondo niguo pyo nenewie mwini ukwitwa ni mwini kana musanii ukwitwa Omondi Eric Omondi sisi ni mbinge ona kuwa thini wa gospel andu tuthukumenga twiyumitie na ngayo emwe no moke so tutia nondo twalika siendoni azita saidia nini andu ingi magwete kwasa nondo of course nyene mutangasi na nini kire research yakwa ngazi ngethia andu ingi magwete kwasia mathikwe kasiendo ino maybe pena either mbesa nundu wocha maybe mundu enda kuthi nikaneke siendo isu akwate mbesa lakini yu uteta kusisia kila ukikwania na thayo waku nicha nikikutiwa nundu ethia nze Yesu kwa aume especially ethia nze Yesu ngai amesobete purposely nundu watamuna eke remain siendo ila siesi akulika ningirene oyu elija we agendo no wawo lakini yusi ndo ila silika ako no ile level lika no mona weto na matu we wa ndo le akuwa wono ndo akweli yani kendo force kendo kitekata kitalika bala chelo lika ko it is very important endo maito endo mangai to boy against this na kila kinene vyondo twese balaki kwesobika na nondo nikiapenie na nichokie na siana sito na igweza kuma kuithi muingo igweza kuma kuithi muingo yero zina ziaza mama ongea kinena mitandao na yes mama no unena yes point ya gunenzio yes no unena lakini pesi ndo ingisi happen ya okay ni beyond control ya either muskei kana yake nondo umundi wosa mwana wakuwa mutuma America akasome athi akomana na songo na ndo ange mumete kundu konge wege bavukanyo nondo akwithia maybe financially stable with the options ya either kuthi uthukuma maweyama ku hotelini kana chao naende aithia what opportunity ingesi awika siendo iso they are going to do it na oka ku ethe ane mundu mutange bio lakini asyoka nwese kiloko thikweka so dunia siamanise mwana nziela wele kwenda nayo ona kwanda kekata ndakamitia so take this opportunity
now utabi mwana waku na ndukamubithe ndukamutabia ngabe andu makwetie kuthi makakoma na andu angi mutabia neso mwebe aume makwetie kuthi thewe mundu ume makwetie kuthi makakwea ni mokwenda makeka kina makeka na naku wamona semba ethia we mwitu kathioge okathie gase etu makwetie kuthi makeko makoko na kisi makeka kila makwika so wakata wona semba kana report kula kwikundura no report ni kana withie ciana citu ni maana ni langu mita civic education withie mwana esi peke ndukita ona lakini marriage ni ya mundu ume na mundu muka sawa yes mashabiki maito usuno tomani museo pio wa mundu bala wa mundu ukwitwa Jeremia Mutua na by the way ni kwati usuno tomani museo kula kuya sei kana ala meta wa guardians nikenaweza kwithia ni manena na siana na maima tabia ukweli what is happening nikenaweza kwithia ni to protect generation ila yukite yes mashabiki maito omonde tena mundu kwitwa Jeremia Mutua wa mwendano umwite Papa Kizito na Papa Kizito by the way nito mumanda nikenda wese kwithia nito discuss kila topic one by one nito amwewa yani na knowledge mingi pio by the way talk of campaign Monday Monday newe mundu kwitwa baba man baba aisi tukoke yani aisi andu megathi we public holiday na naenda kwa sia ethia we na muthukumi waku ali akuka namba nesu ni nanengane tafadhali wonesi muno kenilike we yani mthukumi we waku ndona ngama lakini kindu kila chabata onethia no thinde no maandamano asu nundu ni manengane thinde wa katiba it is your right to do it ekethia kana ni wethia we safe nondo mwathi mweka sino nthuku ningiliwe serikali yacio sino nthuku mwathi mweka umanyekana ni mukomana na Kindiki ni muthi ukomana kwa serikali nondo nake Kindiki anaise mobisi ma serikali megarete kwikwata megarete kwendwa matena appointment ko nduka isobie nduka etia ngazi nduka nyokela kiwo mavuta si andu tafadhali keep yourself safe ethia we kundu wina biasala yaku kuna akundu tamatauni na niyo sini kundu kutoneza kwe vulnerable please ndukarete ku risk yobingwe no ka take your time na no off ya weekend a long weekend ukabingo ina no Tuesday mbeza siana onoka manda mbeze kila mwana si za kuyana so your safety na biasala yaku ni very important ko wende ethia kubikia Monday kwethia manane ngane musimamo wako ngamye maandamano ikithia kana ende no keep yourself very safe na ende alama boya meboya ndindu ya Kenya ni kana withie kwithia na muwona kwikethia na maundu matwana kwothothia kana kwete ubungulu wa muwo bande ya Kenya na muno musini wa Nairobi nundu ndiwe Nairobi nikuma kukakwika ila itawacha na ndukatembe tena kibande by the way basi ndukezo dipotiwa ndukeze aneka udipotiwa ndukeze kwambia okula wewe unaitwa nani bana ubwata we mundu ute mukenya nizidi mabina wengi andu mani confuse yana Nigerians kwanza ni mwana endie kukomana na former governor wa Kitui weto wa Ngilo Charity athia andie wethia elawe sie kwa nene kisongo kinge muno na mwe nitawa Jeremia Mutua angula iwe mukamba na mwe ni mukamba ambia kana gwithia banza ni mana mu Nigeria ndu bwa ibinda ina gito negito nomo negito hapo tukwese na Africa actually is new identity ya kwa ni ya African so tembea wena kibande that is what we insisting tafadhali if we over 18 tembea wena kibande if we under 18 ndukarete kuthi maandamano tima asiana ni mandu mezi their rights na andoima mene ibande tafadhali ndukathi kuteka advantage ya kungea siendo kana kutula nduka siene nikwithia nwe wiye kwena maandamano ma azimio please let's be careful and responsible ona newie ne mutongo wa ODM osu Raila Odinga na ndo alangi mendeni wa manaisi mathikwika kendo chu peacefully so and peacefully ndukarete kuyengeji kana wone andu mundu ekote kweti otaiwa musembe mose iwasi yake kana mundu kweti ota misukuti yake ote wa lelo
mose miskuti yake hapana. Twithia twisi Kenya twithia twisi kana Kenya nio nthi itu na bandu bangi twana kuthi onogethia umuthi wina sita dual citizenship withia nyumbani ni nyumbani ko twikarete kubebia nthi itu ya Kenya nundu wa kwithia maybe be kindu pe point tu kwenda ku drive ikithia kana no esubia na nice kindu kila kitha important in every situation kana in any situation ni ku keep yourself with the way safe keeping yourself safe that is the best thing mondo asu angimo the maandamano moka Monday mabete Tuesday and Monday na life na mutu ndwithea ni kwithia and Monday maandamano okay nutona gutethesia ukathea lakini kwa nende situation ile na mondo ala mebo makimwe kalele pe mondo mengi muno matona kwikata matatono senzia kwa yumetuki nundu tindi mbua siambie kwa kondo kingi so I think chino jondo na kutabia musiaisia witu na mwithukesia witu kana ikala wala wewe sobete na wethi anu isine hesabio umundi wokela wange mutoi waku kana wokela wawe biasala ya mutoi waku niwo wenda okoba mutu onindu ithana bandu bako thio koba mutu ithana bandu bo thio koba wathi wa bebe school ciana cia gusiethis kusoma nundu wakwithia ni wa mana angia facility la ele withia ya matethesia na nu ise kisomo ne very expensive ko wende tunene na ala tuono manenia marafiki meitu ala tukumana mo me safe we don't want to lose anybody so mashabiki maitu osino utomani museo pio wakuma wala be mundu wetu wa Jeremia Mutua wa mwendano mwite Papa Kizito na nundu wa masa mashabiki nundu wa masa no twende kuikala nake bano pio lakini nundu niwe producer imbia bena showinge ya ilo likabano twende omutila bo muthanyane wa mundi na tuimu promise nesa kikana next time nito manza mundu kwitwa Papa Kizito nikenda wese kwithia ni woka next time wenda tunene chao to promise mashabiki no tukoko nena yulua mental health ino tukoko nena mental health na tukoko usisekana no tukanena mental health muno kwa aume tuisekana no tukatako that family aspect ya mental health na generally mundu wendeni wa mental health na no tukongela at that time ikaturuhusu na tukongela some family relationships so mashabiki maitu yani ambi ikumbanya mokulyo moke baya katika namba yetu ya 0725 0729521275 nikenda yose kwithia nituomba nitwayumba nise mundu kwitwa Papa Kizito onatoma kwa ndigandini wa comment section tuandikie katika comment section ni kilungu gene kigwisaidia yakindi ni wa YouTube tu onai katika YouTube wa YouTube tuma katwandikia hapo katika comment section kwa 0729 nikana withie nitwa prepare fully fully nikana ukethia nitwa konena kwa uliku yulua those two topics mashabiki maitu yani nitumwenete pio tutanolwa tuatie mundu kwitwa Jeremia Mutua waya katika YouTube tafadhali andu subscribe ite make sure mani wa subscribe nikenda wese kwithia nitwa support talent ya ukambani tafadhali tuatienie katika mitandao tuatienie katika social media handles either Twitter Ekai Tuneene na kwenye kwa masitwa nito Robert Mue na tuendo mutiela ba unundu newa Steven Kasolo akunasimo bano asia nitusele indoe twendete masinga here we come masinga here we come so mashabiki mama masinga nidwasu itokite God bless you, God bless Combination. Thank you. Turus. Adios.